Tekereza abantu bavuga indimi amagana, bakagira amadini atandukanye, amateka asaga imyaka 5,000 n'umuco wa kera cyane kurusha ibihugu byinshi cyane byo ku isi. None tekereza ko igihugu nk'icyo gitandukanwa mu ijoro rimwe gusa. Imiryango icyo gihe yarasenyutse, abavandimwe batandukanywa n'umupaka mushya, abantu miliyoni zirenga 14 barahunga, abasaga miliyoni 1 barapfa. Aha niho havutse ibihugu bibiri bikomeye muri Aziya, India na Pakistan. Ariko se mbere yuko bitandukana cyitwaga iki? Byakomotse he? Ninde wabizanye? Kuki byabaye abanzi? Ese intwaro za kirimbuzi bifite zaba zatuma habaho intambara ya gatatu y'isi? Muri kumwe na Niyonzima Israel. Mbere yuko habaho India cyangwa Pakistan, hari akarere kanini kitwaga Indian Subcontinent. Mu myaka 5000 ishize hari umuco ukomeye cyane witwaga Indus Valley Civilization. Uyu muco wabaga hafi y'umugezi wa Indus uri muri Pakistan y'ubu. Ni umwe mu mico ya mbere yabayeho ku isi hamwe na Misiri ya kera, Mesopotamia. Mu mateka maremare habaye ubwami bwinshi. Ubwami bwa Maurya bwategetswe na Chandragupta Maurya. Hanyuma haza umwuzukuru we Ashoka. Ashoka yabaye umwe mu bategetsi bakomeye kurusha abandi bose muri Aziya. Yubatse ubwami bunini cyane kuva muri Afghanistan kugeza hafi ya Bangladesh. Mu mwaka w'1600 East India Company yatangiye kuza gucuruza ibirungo n'indi mitungo. Mu ntangiriro yari isosiyete gusa, ariko buhoro buhoro yatangiye kugenzura intara nyinshi. Nyuma y'intambara nyinshi, Abongereza batangira gutegeka igice kinini cya India. Mu mwaka w'1857 habaye imyigaragambyo ikomeye cyane yitwaga Indian Rebellion of 1857. Nyuma yayo Ubwongereza bwahise bufatira ubutegetsi bwose. Mahatma Gandhi niwe muntu uzwi cyane mu rugamba rw'ubwigenge. Yakoresheje uburyo bwo kutarwana n'intwaro. Yigishaga ko abaturage bashobora gutsinda bakoresheje amahoro. Muhammad Ali Jinnah niwe washinze Pakistan. Yasabaga ko Abisilamu bagira igihugu cyabo. Mu gihe cy'ubwigenge Abahindu bari benshi cyane, Abayisilamu bari benshi ariko bari bake ugereranyije n'Abahindu. Jinnah yatinyaga ko Abayisilamu bazajya bahora bayoborwa n'Abahindu. Nibwo havutse igitekerezo cya Two National Theory kivuga ko Abahindu n'Abayisilamu bakwiye kugira ibihugu bitandukanye. Tariki 14 Kanama 1977 Pakistan yabonye ubwigenge. Ku itariki 15 Kanama 1947 India ibona ubwigenge. Igabana ryiswe Partition of India byateye ibibazo bikomeye cyane. Mu mwaka w'1971 Pakistan yatakaje igice cyayo cy'iburasirazuba cyahindutse Bangladesh. Ubuso bw'igihugu cy'Ubuhinde ni 3,247,233. Abaturage basaga miliyari 1 na miliyoni 460. Ubuso bwa Pakistan bwo bungana na kilometero kare 881,913. Abaturage ba Pakistan basaga miliyoni 250. Igihugu cy'Ubuhinde abasirikare barenga miliyoni 1,400. Intwaro za kirimbuzi, imbaraga zikomeye mu mazi no mu kirere barabifite. Igihugu cya Pakistan cyo gifite abasirikare basaga 650. Intwaro za kirimbuzi ndetse n'ubutasi bukomeye cyane ku isi. Igihugu cy'Ubuhinde gifite urwego rwitwa Research and Analysis Wing (RAW). Pakistan yo ifite Inter-Services Intelligence (ICI). Igihugu cy'Ubuhinde ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane ku isi. Gifite amasosiyete nka Tata Group ndetse na Infosys. Ni igihugu kiri mu bukungu bunini bwa mbere ku isi. Pakistan yo ifite ubukungu buri gukura ariko bukiri munsi y'Ubuhinde. Amadini aboneka mu Buhinde, Abahindu benshi, Abayisilamu, Abakristo, Abasikh. Pakistan yo Abayisilamu barenga 95%. Intwari ku bihugu byombi harimo Mahatma Gandhi, mu Buhinde Subhash Chandra Bose ndetse na Jawaharlal Nehru mu Buhinde. Pakistan yo Muhammad Ali Jinnah ndetse na Allama Iqbal. Ntabwo inshuti zikomeye cyane nubwo ari abavandimwe, ariko kandi si intambara ihoraho. Bafite ubucuruzi buke, imishyikirano rimwe na rimwe, umutekano kaze ku mipaka. Ikibazo cya Kashmir kiracyariho. Mu myaka myinshi Ubushinwa nibwo bwari ubwa mbere mu kubyara, ariko Ubushinwa bwashyizeho gahunda yiswe One Child Policy itegeka imiryango myinshi kubyara umwana umwe gusa, mu gihe Ubuhinde bwo bwakomeje kugira umubare munini w'abana bavuka. Ibyo byatumye abaturage b'Ubushinwa basaza vuba kandi Ubuhinde bwo bukomeza gukura.
niyo mpamvu mu mwaka w'ibihumbi 2023 Ubuhinde bwasimbuye Ubushinwa igihugu cya mbere ku isi mu baturage. Iyo urebye amateka yose, Ubuhinde na Pakistan ni nk'abavandimwe batandukanye ku gahato mu mwaka w'1947, kandi kugeza uyu munsi amateka y'icyo gihe aracyagira uruhare mu mibereho ya buri munsi y'ibihugu byombi. Ari kumwe na Israel Niyonzima.